итү күннән. Бүген олонью 13 күнүгәр, иетыл 10 сырык бичик күнүгәр аналлах, канчары хуяны хинен сахам тыла бараксан ден, кодек телестудия тәриен илән сагалан ытар усоран агы күрәгә болла. Бу күрәккә кыра саһыттан белемне беләгәрдылы оголор кытталлар. Жүллүр сүбәгә ого библиотекатыттан специалисттар, ветеран итәче, онна уһямытыттан учутал логопед кыттыны ылаллар. Оголор бутун кыра саһыттан ие тылбытыгар итиягың, сахалы тылбыт барын тухары, санабыт күһүрү, саргыбыт салаллы. Төрөбүт етыл күнүнен эхерделибин арыт санабын саятан аллам кемнах мен тылым отчого кини олус берген отчого кини бай тылым арас анюр өнүн чүйүнүн агын даганы сиппеккин багардар ананда жүйүн аны тинник эппеккин көрге лыркадер өрүр куар эндуган олхинда сахатите анюравит ордук сайын. Min görevin sayam kılaka.